Acts chapter 11 verse 1 apan 18 kika. Hemo na hi Peterin Cornelius in ano siya taang. Why zo takin Jerusalem zwan in apaya. Himale ajuwis pite to kimuta kuna akikalwa kitei siamlo nanoma. Akitei siamlo nawa hile. Zentel lo jek sumlo kikala thon buaya. Why takina Peterin hiai hil chian dingina Cornelius ina zentel te kasyang thu tandan. Why thu on gena ama experience gena hiya. Why zo takina man hichina gen no na why mo na kiwak kahi kiyang ijuwis pi midang gup gintu kapia waite le amu chegena why hitina hichina gen no na why lai takin kalung sima ito pa Jesu Christ le tungam laya again ka phok thaka why le zonin tuina baptize dinga himale no kasyang thuin na baptize du chi pen athakin ka thei ke thak chi thu again ai hil chen na dingina hemuna zilding apoy mo kasangwa maile hiya hiya mi koyam katin experience again pe umale ging tak pa ding hiloina why sangina ama sa pena heipan tilagien pen athei pi tu awmia chi akila apama yan dinga why mu zo chengina yaya athei pi tu te thei pi hepa thugen pen lai siang thodo ki twang maya why ki toale ging tak ding panai hemuna Peterin ahi mangaya zentel te to experience again zentel te kasyang thong tangdan himale ai zuis piten ging talowi why ging tak thena dingna keiwak kahi kiya ijuis pi mau midang guk to kapaiwa why kile dongun lan ging tak ke wale chia why zo chegina lai siang thowa tungtona pathian kampau ma Jesu itopa Jesu ni he again pe ka thei siam tak chegena ya Peterin again bangaya ya Peterin na hil chian dan bangaya kei gen na ging tak ke wale kei lo midang guk ke dongun lan why zo chegina amau gen te to kei gen pen yaya itopa Jesu Christ le tungam laya again sa anom maya chi hei teng to en khomun lan bu kun lan ahima ahile ging taun che why jakin a Christian ten hi mi gen teng ging tak ding hi paloi mi gen te amau gen pen atale talu thena dingina athil genu athei pitomia why zo chegin ilai siang thosunga to thei pi tu gen le ama gen pen ki to kya chi ata why zo chenga ging tak ding hi panai hemuna Peterin ajiwis pi te keng ahil chian na pen chianga sama mawa why de kin amau ajiwis pi te mai le nial dira na thei kewa a thei pi oma why zo chena itopa Jesu Christ kampau ma tang to hi chin amau le Peter gen aging tawi to bang Christian ti hile ka chi mi gen teng ging ta pa ti loina a thei pi omi hei pa thil gen ni thil gen why zo chen lai sang tho ki to ga chi hai teng bu ka kena why zo cha ging ta pan ti hile ka chi